ରାତି ଆସି ଅନେକ ହେଲାଣି। ପିଲା ଦିଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ଫେରିନି। ବାହାରେ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ିରେ କାନ ଫାଟି ଲାଇନଟା ବି କଟି ଯାଇଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି ଅନ୍ଧାର। ଏଇ ସୁମନଟାକୁ ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଟାଙ୍କିଏ ମଦ ପିଇ ରାତି ଅଧରେ ଘରକୁ ଫେରୁଛି। ଆମ ସପନଟା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଏ ଯାଏ ଫେରିନି। ତାର ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଲା କି ସିଏ ଯାଏ କାହିଁକି ଫେରିନି? କିଏ ସେଠି? ମୁଁ କଣ ପଚାରୁଛି? ଆରେ କିଏ ସେଠି? ଭଲ ଘୁଷୁରିଆ ରାତିରେ ସବାଖିଆ ଅବିନ୍ଦ ଆସିନছে ତାଥେୟ ପାଣି ଟିକେ ତ ପିଇବାକୁ ଦେଇପାରିବୁ। ଦରକାର ନାହିଁ ମୋ ବନ୍ଧୁ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଆଗେ କହ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲୁ ସେ କଥା କହ। ହିସାବ କରିବାକୁ ବହୁତ ପୁରୁଣା ହିସାବ। ସେ ହିସାବର ତାଲିକାଟା ତୁକେ ଆଜି ଦେବି। ଆରେ ଏଇ ସାଳ ଆନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ସେଦିନର କଥାଟା ଜଲ୍ଦି ଭୁଲିଗଲୁ କାଇଁ? ସେଦିନ ମୋରି ସାକ୍ଷୀରେ ତୁ 10 ବର୍ଷ ଜେଲ ଖଟିଥିଲୁ। ଏଇ କଥା ତ ହେଲେ ଆଜି କହୁଛି ଚୁପଚାପ ମୋ ଘରୁ ଚାଲି ଯା, ନଚେତ ପୁଲିସ ଡାକି ତୋତେ ଲକଅପରେ ପୁରେଇ ଦେବି। ହାୟ ହାୟ ରେ ଉପରବାଲା, ହମାରେ ବୁଢ଼ାର ଟେମ୍ପୋ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସାଲା ମୁକେ କହୁଛି ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦବ। ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲୁ ଆଉ ଜେଲରୁ ଫେରି ତୋ ମାଇକ କିଣିଆଟାକୁ ବଳତ୍କାର କରିଦେଲି। ଆଉ ମାଇକ କିଣିଆଟା ତୋର ଲୋକ ଲାଜ ସହି ନ ପାରି ସାଲି କୁଇକୁ ଡେଇଁ ମରିଗଲା। ସାଲା ଶ୍ୱଶୁର କି ନାତି ପୁଣି ସେଇ ଭୁଲ କରିବୁ। ତୋ ଦୁଇ ପୁତାକୁ ଆରେ ତୁ ମୋ ପିଲା କିଛି କରିପାରିବୁନି। ଆରେ ମୋ ପିଲା ଦୁଇଟା ହଉଛି ମୋ ଦୁଇ ଆଖିର ଦୁଇଟା ଚୋଟି। ଆରେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ହେଇଗଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ରେ, ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ଜାଣିଥିଲି ରେ ଏମିତି ପୁରୁଣା ଡାଇଲଗ ମାରିବୁ। ଶୁଣ, ସେ ରଘୁନାଥପୁର ବସ୍ତିଟା ବି ମୋର ଦରକାର। ଚୁପଚାପ ଦେଇଦେ। ଆଉ ଯଦି ଲଗବୁ ନା ସେ ବସ୍ତିଟାକୁ ମୁଁ ଚାଲି ପଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିବା ସହ ପୁରା ପରିବାରଟାକୁ ବି ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେବି। ଆରେ ସେଠି ସହସ୍ର ଗରିବ ଲୋକ ନିଜ ପରିବାର ନେଇ ରହୁଛନ୍ତି। ଆରେ ସେମାନଙ୍କର ବସ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ସେମାନେ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ମତେ ସେ ବସ୍ତି ଦରକାର। ଯିବ ମୋର କି ଲଗା? ଆନନ୍ଦ ବାବୁ ନାଇଁ ତ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବେସରକାର କରିପାରିବିନି। ସେ ନିରୀହ ଲୋକଗୁରା ମତେ ବହୁତ ଭରସା କରିଛନ୍ତି। ଆରେ ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେବି କେମିତି? ଆରେ টাকা দেবি। 1 লাখ টাকা তো আগরে গদেই দেবি। পুরা কথারে রাজি হয়ে যা।
अरे कहीं तू मत धर्म संकट रे पकई छटपट करू रे मो परिवार रो खुशी पाई मु आउ कहार संसार भांगी देवी केमिति विचार तो हाथ रे विचार कर आनंद महापतर विचार कर केसरी माधवपुर बस्ती दरकार ना तोर दुई पुतार कोटा मुंड दरकार वही सारा घोड़ा घुसुरिया सवा खिया हम मुंड गुपित चढ़िले वही सारा नाचे काथेया काथेया तेणु माइले गो हत्या गाई मारिले मली गाई को माइले मली सेपटे बस्ती बासिंदा को जीवन आ एपटे मोटुई हे जगन्नाथ मते किछि बुद्धि दिसुनी कोन करिबि कोन नै मु किछि चिंता करि पारुनी कोन पितृदेव ए जाय सोइनो जे ओहो आखि को निदारा को बोधे अरे आस एथरू दी चारि पैक मारी दियो शांति रे सोई जीव अरे आस बाप पुओ मिसी टिके चियास करी अंगारा कोठिकार मु जदि आगुर जानि थंती मो औरसरु तोरी भरिया गोटे कुलांगारा पुआ जन्म नब बोली ताले तंटी टिपि मारी देई थांती एबे आ मारी पारिबनी बाबा एबे तमे मो ऊपर को हाथ देले तो भातरे टिके दानादार दे देबी सब दिन पाई ढो रे अरे सैया कर तोरी भली कुलांगार पुआ पाखे बंची रहिबा अपेक्षा मरी जीवाटा सहे गुण मु तो सैया चाहूची मो चुना बाबाटा पर तमे सिका मरी जाओ तमे मोला परे ए सब संपत्ति रो मालिक हेबी मु मो गेलु बाबाटा परा सुना बाबाटा परा तमे टिके मरी जाओ ना से संपत्ति रे तोर जेतिकी अधिकार अछि मो सपनर मध्य सेतिकी अधिकार अछि दरकार पड़िले मु तोते कानी कौड़ी के भी देबिनी तेजपुत्र करिबो हां हां मु तोते तेजपुत्र करिबी साला बुढ़ा तू मते तेजपुत्र करिबो अबे बुढ़ा प्रति अधिकार देखो था मोर किछि कहिबार नाही एटा भूली जा ना तू औचु गोटे उड़ा चढ़ई तू आसी एई घरे आश्रय नेइछु तो काली आउ को घरे आश्रय नेबु
এই সম্পত্তি মোর অধিক এই সম্পত্তি মোর আখি পকাইলে মু তোতে জীবন নু মারি দেবি। সম্পত্তি প্রতি না মোর আগুর লোভ ଥିଲା না ଆଜି ଅଛି। ମୁଁ ତ କେବଳ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଘରେ ପଡି ରହିଛି। আচ্ছা এই বুড়া মরিগেলে তুই এই ঘর চালি যাবি তো? ঠিক আছে এই বুড়াକୁ ମୁଁ ଏବେ ମାରି ଦଉଛୁ। ବାପାଙ୍କ ଉପରକୁ ତୁ ଯଦି ଥରେ ହାତ ଉଠେଇଛୁ ତାହେଲେ ଚିହ୍ନିବୁ ମୁଁ କିଏ। ଦେଖିବା ହେଇଟି ହାତ ଦଉଛି। ହାତ ধন্যবাদ। আরে আজি যাই মো বাপা হই জাহান করি পারিলি তু বড় ভাই হই ঠিক এই সান ভাইটাকে শাসন কর। আরে এই শাসনটা আদু এমিতি হবার ଥିଲା। ଶଳା ବୁଢା ସେ ଶଳା ମତେ ମାରୁଛି ତୁ ଏଠି ଶୁକୁଟା ଦେଖୁଛୁ ତ ମାରି ମାରି ମୋର ଗୋଟେ କ୍ୱା ନିଶା ଛଳେଇ ଦେଲା। ଯାଉଛି ଯୋଡ଼େ କ୍ୱା ଗୋଟେ ମ୍ୟାକଡୋନାଲ୍ଡ ନମ୍ବର 1 ପିଇକି ଆସିବି ତାପରେ ଦେଖା ଦେଖି ହବା। ଏ କୁଳାଙ୍ଗାରଟା ମରେ ଘରୁ ଯାଇ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଏଇଟା ପୁଅ ତ ନୁହଁ এইটা ଗୋଟେ শয়তান। এ বাবা বাবা সেମିତି কোন କହୁଛ? ଆଜି ସିନା ସିଏ ଅବୁଝା ହୋଇଛି ଦେଖିବ ସମୟ ଆସିବ ସେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଯିବ। କୁକୁର ଲାଙ୍ଗଡକୁ 12 ବର୍ଷ ନଳି ଭିତରେ ପୁରେଇ ରଖିଲେ ସେ ସିଧା ହେଲାଣି ନା ହବ? এইটা ଅମଣିଷ ହେଇଗଲାନି ରେ ସପନ। এইটা ଆଉ କେବେ ବି ସୁଧୁରିବନି। ସବୁ ସୁଧୁରି ଯିବ ବାପା। ତମେ ଖାଲି ଖାଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛ। ତମେ ଚାଲ ଘରୁ ଚାଲ ଖାଇବ ଚାଲ।